Lana namhlanje sisemcimbini wasesitikini ekuyimcimbi la celebrate khona iAfrica Day. iAfrica Day celebrate ama-Africa iminyaka yonke njalo ngomhla ka-25 kuMeyi, usuku olukhulu kakhulu olubalekile lolo kuthina as ama-Africans. So siye sane idea esifikelayo ukuthi engathi ngakhona something esiyenzayo just to celebrate lolu suku lwethu as ama-Africans. So sathi celebrate Africa Day by i-organization ebizwa ngokuthi sesitikini, lapho si celebrate khona through nge-poetry no music. So siyenza le event sahlanganisa osonkondlo abakhona khona la eMzimkhulu, abasabancane abasafufusa kanye nababhali beyincwadi obabulungisani Mavundla nomxolisi Mtshali ekwabantu esebekade behamba le ndlela. So ibona esiye saba invite namhlanje ukuthi bekwazi ukuzokhuluma namaciko ethu asamancane eSour Group. Sinayo ke nemisebenzi yezandla lana because esitikini iidea yethu kahle ukuthi siqhathe iart, sisempini yobuciko, sikulethela konke ubuciko othi wena ukazi ukubone, siyakuthatha sikulethele bona esitikini uzobona ubuciko obhlukahlukene. Sinayo imisebenzi yezandla, sinosonkondlo, sinabaculi, sibe nababhali beyincwadi. Esitikini i-organization esiqalile nomfowethu umuntu ngabantu Myeni ophinde naye enze inkondlo oSuper Black, ngabe sinaye njengamanje but ke ukuthi uyena umuntu osibambela uhlelo namhlanje. So kule organization asesitikini sesafika umcabango ukuthi mfowethu because kade sisebenzisana sobabili from eDUT si organize khona ama sessions nama show. Sathi ke ngoba sesiqedile manje lapha eDUT yini esingayenza ukuze lento ingapheleli labe kade sikhona eDUT but siqhubeke kube into eqhubekayo. Sasithi no, asihlanganise this kind of idea, sibiza amaciko siwahlanganise kube yimpi nje yasesitikini, because sithi sitikini war of art. So inhloso kakhulu yethu ukuthi silwe kakhulu, siveze ubuciko bethu, siyafisa ukuthi osomabhizinisi basixhase esitikini because muhle kakhulu lo mcimbi, baningi abantu esafisa ukuthi bawubone nokuthi siyafisa ukhule. Sicela ukuthi osomabhizinisi bawuxhasa umcimbi, sibonge futhi na kumasipala ukuthi ukwazi ukuthi masifika siyikhalela siyithimba lasesitikini bakwazi ukuthi bengenelele besisize ekutheneni sikwazi ukwenza lo mcimbi omuhle kakhulu kangaka. Okunye esitikini sisebenzisana kakhulu with ama organizations ehlukene enza izinto zobuciko, njenganamanje njengoba sila eMzimkhulu nje. Esitikini sixhumene noMzimkhulu Poetry Movement, ekuyiyona ebhekelele ukukhuliswa kwama poets asemzimkhulu, lapho kuhlanganwa khona njalo ngomgqibelo khona la eGateway, bese siyakhulumana khona sifundisana okuningi, ukubhala, ukuhaya inkondlo, neindlela ke nje zokuthi wenza kanjani wena as an artist ukuze abantu bakwazi bekubone umsebenzi wakho futhi udayiseke. Sambe senza ubuhlobo ke cishe nazo zonke izindlu zama art houses. Ngiyezwa manje khona uMzimkhulu Poetry Movement would love to have a relationship with them in any way and every way possible, so that at the end of the day it's not a question of us gathering somewhere in one hall siya recite, siyakhala, siyaphuma sithi ayi shame yangondla lento kodwa sithi namanga kanti ndlela yakushiya la unjani ileon. Angifuni ke mina ukubona ingane yangakithi ikakhulukazi enekhono ilambile. Kungithokozisa kakhulu ke namhlanje ukuza la ekhaya esitikini War of Arts eMzimkhulu, la wonke amaciko ke asemzimkhulu ebekade ephelele khona. Namanje siyabona maningi from iminxa eminingi yahlukahlukene, kubalwa poetry, stage, music, and lento isivezela ngokusobala ukuthi maningi amaciko akhona. Mhlawumbe oqala sibonge abahleli bomcimbi basenzele umcimbi osesigabeni esikhulu nesiphezulu, ngoba
abantu abasha bayithola belahleka bene passion yokwenza izinto kodwa ngenxa yokushoda kwabantu abazobaqoqa ndawonye bababeke bebatshela ukuthi akwenziwe kanje kwenzeka kanje umuntu egcina esefa nephupho lakhe egcina selamba nephupho lakhe so ukuthola ukuthi kunama civil organizations akhona nje emphakathini akhuthalele lonto njengaleyo into esiyibongayo emzimkhulu 1 2 esiyikhuthazayo nakwabanye umasipala ukuthi sengathi ngalokho iqhubeka singahlala njalo silindele uhulumeni asiseke number 1 number 2 mhlambe siubonga umasipala wasemzimkhulu ngokuthi nawo ube ingxenye ngoba sitholile ukuthi kakhulu basifakile isandla kufukuleni loluhlelo naloluhlaka lomsebenzi wezobuciko ngoba kaningi nakakhulu sinayo into yokukhalela ukuthi uhulumeni akafuni ukusihlangabeza or uma sihlangabeza usihlangabeza for purposes of ukuthi athike nje kuphela ukuthi no ngiyenzile lento but at the end of the day uthola ukuthi ama-artist asela lambile ama-artist asele nje nobuciko baba asahayikha asisho ukuthi awanikezwe imali yokuthenga iy'moto but let them be empowered in terms of giving them information as to how do you go about 1 perfecting your product, number 2 commercializing it so much so that it can even attract foreign markets. Izinto ezinjengalezo if uhulumeni can be intentional and deliberate assisting nase-interveneni kulezi zinto zobuciko nesiqiniseko sokuthi singahamba indaweni ngiyafisa ukuthi ngithi nasebuhlobeni-ke nje sibakhayo ngoba sakho ubuhlobo njengamanje namaciko nezindlu zobuciko kuyimanje sine-KZN Intervarsity Tour esizoba nayo la sihambe si-uneartha khona ama-talent abantu abangamaciko kuma-institutions of higher learning universities and TVET colleges la esithi khona sizosebenzisana futhi nenhlaka njengomzimkhulu arts movement ukubheka ukuthi muva kanjani siphambili bese sivala ngokuthi siyabakhuthaza abantu abasha ukuthi bayikhuthuze emapaketheni abo ukuthi abukhona ubuciko abanabo 1 sibengenabo aba-passionate ngabo ngoba ubuciko is the only sector or is the only industry esingasala nayo uma kungake kuthiwe iyahamba lama sectors akhona you understand lezi zinto eniyele university niyoyifundela uma nje umlungu engakavuke nje sethi hayi uzoyithola uthola wafundela ubala kanti ubuciko into esingakwazi ukushintshisana ngayo abayikhuthaze ba perfect ubuciko babo ba commercialize ba associate nama brands azo expanda ibrand yabo baqhubeke beyaphambili sabonga kakhulu emzimkhulu undlisika isibozi uba nqumela ugwayekatiki ngamaswa wodwa athi sokwesibona ukhwasa ibhece ubakhamila isikhambi ekhanda nami kangizenzi khavumela umunyu ukuthi ahlumisa umona kule nhliziyo lasilawondla wakhula waba namadivu hayi ngicazululi manje ingakho ngondlela impunzi eweni khathi sembe konke lokhu engiyikho ngakumungunya ebeleni likamama namuhla ngimamfunda mbili njengemboma khatha ubukhuphe nengiloso bomnyama ngosuku umona kimi emengamadala sifuthi ngenxa yamaqalela wempumelelo yezimvu zasendaweni zange ngigcine egumbini lokuqonda ukuthi lapha komhlaba sinjengeminwe hleze omunye aphumelele kuqala kunomunye kuya ngesithuba ngoba konke kunesithuba ngimisa kwimpilo ukusebenzisa imphefumulo engelaqala ebumnyameni ngehloso ukuthi impumelelo kwabazamayo iphenduka iphunga kwanqingetshe nesicapha sivalungu lapha kade lelo yiphupho esengaphilela ukulifeza kungihlaba umxhwele uma ngibabona meyayo udaka engafunga ngabo nobefinya ngolwimi njengemanta nginomema umangobe ukuthi awuhutile isikhumba kumaziko wamakhaya wasendaweni ngakithi ngayilahla kwankalo imigcaco bangangenani lamadwala engababhambulula ngezichitho abanye ngabaphenduka isilibathi sizothanda umbumbulu engababumbela lona ngenhloso sokubadukisa nokubona into yokubika nayo ngayilahla kwankalo ngoba manje nawo ngathi ngawakhothamisa ngamahabulo intsha ngayilo kuleli simile kwezidakamizwa kulo msebenzi kangedwa siyiketanga abanye baba bamkantshabovu bephenduka intsha uma sebegibele amakhonde phakathi kwamabili ungathatha ubukhuphe ukuthi kasazani uma siphakathi kwezimvu zikaMveli Nqangi kepha njalo phakathi kwamabili sinokuhlangana sihlanganisa ikhambi lokubaflathilisa amagada ahlabayo labesibazondayo sinokubanyuthela nakuba nomsebenzi kungowenkaba sinokubumba amaphutha ngokulakula izinqumo ezikhothamisa ikusasa ukuphila sithola ukuba lapha kule ndawo kulomcimbi ngiyajabula kakhulu ngoba lokho kungenza ukuthi nami lento enginayo ebengiyiphethe lo myalezo bengiwuphethe nami njengane poet kenza ukuthi ke nami ngikhona ukudlulisela abanye abantu isizwe saNkulunkulu futhi siphile
ngoba nami njengane poet esinye isifiso sami njengoba ngihambe ngihayela abantu inkondlo lapho nalapho isifiso sami engendlela lezi zokuthi isizwe saNkulunkulu siphile ngakho ngiyabonga ke abantu abanzile lo mcimbi ngeke ngize ngimlokothe ngezandla ezibandayo hleze azwe lamakhaza kunciphile insuku zakhe zokuphila angizolingisa lamadoda amaningi kodwa lamadoda amaningi azobuya ezikimi ethi hlabangane siyabonga uligezile igama lethu kulabo esafunda ngabo ukhuluma mama besimame lo engimkhulisa la undodakazi uzotheqala nje ecathula ebe esazi ukuthi ukuveza umzimba akusiyona kuphela indlela yokuveza ubuhle kowesifazane igama elithi ubuhle nelithi uthando ngeke sisuke ezindebeni zami ukuya kuye ukuze angalahli konke ayikho nanakho uma eselizwa libizwa ngaphandle endle ngoba sakhe kabi sakha amakhaya ethu sawakhelenze kazi lashonaphi ilizwe elalila kazi lashonaphi ilizwe elalila lo engimkhulisa la undodakazi uzokwazi ukwehlukanisa phakathi komuntu nezinto zakhe ngeke ayithole itshela ukuthi uqoma umuntu kanti useqoma imoto yakhe lo engimkhulisa la uzokwazi izinto eziningi kodwa uzoqala ngokuzazi yena ezazise ngayiphathi sinoma kanjani uzongesabi lutho uzokhuluma ingqondo nenhliziyo yakhe ekwembathi isihlonipho uzolehlaba ihlazo ngeke azahlambalaze lo engimkhulisa la ngeke azakhulise ngizamkhulisa uyokhulisa esekhulile phela usenkulisa osenkulisa akakhulisi uyakhuliswa yingakho kungafanele akhuleliswe phela uzobe seqonda ukuthi kahle kahle akusikhona konke okusemthethweni kodwa yilokho okusemthethweni ngoba nentethelelo awuyithole emthethweni kodwa uyayithola emthethweni ngikhulisa umntwana intombazane ngikhulisa indodakazi ngimthole kabe sengena ubusika ngakho uzohlikihla izandla zami ngiphefumulele ziphile zifudumale ngaphambi kwangimphathe lo engimkhulisa la ngizomvezela ukuthi ugogo wakhe ongu-A ebhenci ongazange azibhade esikoleni kodwa wazi zonke izisho nezaka inganekwane nephicaphichwano nomlando wakhe ungcono ngane kunoprofesa wakhe okwazi ukusolva wonke u-X kodwa ongazazi yena lo engimkhulisa la ngizomvezela ukuthi kahle kahle onobuhle akusibona ababona ko-TV nakomagazini ngobuhle bangampela ngeke wakwazi ukubuthatha ngekhamera ngikhulisa umntwana ontombazane ngikhulisa indodakazi ngimthole kabi sengena ubusika ngakho uzohlikihla izandla zami ziphefumulele ngiphile zifudumale ngaphambi kwengimphathe yo jabulisa kakhulu ukubona osonkondlo abanakekela kangaka umsebenzi wabo mangithi ukunakekela ngisho indlela abacosha ngayo amagama nendlela bethula ngayo amagama bezokwenza lokho bekwenzela in their hometown yabo okuyona into engajwayelekile mina ngihlala eThekwini ngiseThekwini kodwa kahle ngingwaka Nongoma ukube uNongoma ubukade unazo zonke izinto ezingivumelayo ukuthi ngikwazi ukuveza italent lami sasingezobikho bese ngabe sibebikho isidingo sokuthi ngisuke kwaNongoma ngihambe ngeThekwini so iyajabulisa kakhulu lento ukubona ukuthi umzimkhulu umasipala wasemzimkhulu ukuthatha wakubeka emahlombe abo ukuthi bazovula a great platform like this one where osonkondlo namanye ngibonile nabaculi la ukuthi bebe nendawo lapho abazokwazi ukuthi behaye khona bethule imisebenzi yabo bethula nje hayi ukuthi bayithule endongeni bayithula kubantu ungijabulisele nokubona ukuthi ngoba yabantu ifikile ukuzolalela osonkondlo ukuzozwa abaculi becule kuyajabulisa kakhulu lokho leyo nto isho ukuthi the town bakhathalele abantu bawo nanokuthi ukudiversify kwelento kokuciko nje kuyajabulisa kakhulu not just ukuciko each and every town kumele ukuthi okay makukhulunywa ngeart uyakwazi ukuthola makukhulunywa ngemining uyakwazi ukuthola makukhulunywa ngokulima uyakwazi ukuthola so iart is one of the very important component yelento yesizwe yabo so ngoba from art ilapho izinto zifihlwa khona zivalelwa khona ngoba kwi-art uzokwazi ukuthola umlando kwi-art uzokwazi ukuthola ulimi so ziningi izinto okwazi ukuyithola from art so sengazi ukuthi umasipala ungangaphela manje sengazi ukuthi ungaqhubeka with supporting Omzizi and others who are making sure ukuthi they bring people in this town and because masesila yabona nje ngisafuna ukuhamba manje
yabo sengifuna ukuthi ngingathingalala tourism sekuyi tourism la so ziningi izinto kubaluleke kakhulu kuyajabulisa kakhulu nokubona italent lapha ekhaya akusilo lo mcacamezelo yabo nami ngiperforma ngaze ngama ngobhozo ngoba ngiyabona ukuthi uma ngasakwenzi lokho senyaganga yabo ngenxa ye talent elikhona so it's not just ukuthi abantu abacacamezeli in terms of art so leli hashe libhejela umasipala ubhejele ihashe right akaqhubeke uye wathi ngisezosebenza nangomzali ngibe yinimba ngilweni ingane yami noma seyonile ngikhohle uba kade ngingekho umitshala imbewu ebunile esengisoba bomkhulu ngakho ke masibuyelele emasisweni mzonsundu amalungelo masiwasebenzise ngokulungiswa phikelelani nithatha amageja nishone emasimini novuna izithelo kwenikutshalile nocetshwakazi aqhubeka anibhalele aninike ithemba empilweni. Ajabulisa ke ukuthi ube phakathi kwamanye amaciko kwenza ukuthi ufunde nezinye izinto eziningi oyidingayo as artist now so ngijabulile kakhulu ukuhlangana nabantu okay kubahleli bomcimbi nje ngizothi keep it up angathi bangaqhubeka njalo umcimbi wobumnandi kakhulu sengathi banga na next time kube more than lokho yabo since ibe show yesibili le uqalela siye so I think next year kuzobe ku more than lokho so nje ngiyabaqhuquzela kakhulu bese nomasipala ngimqhuquzele yena ukuthi akwazi ukuxhumana namaciko akwazi ukusiza lapho nalapho la esidinga usizo khona. Usuku namhlanje usuku oluhle kakhulu usuku libalekile la sibungaza khona ubuAfrika bethu sibungaza ukuzazi ukuthi ubani especially ke thina ke maciko I'm also a poet I write so ukuzobungaza ipoetry ukuzobungaza ipoetry nje kukodwa ukuzoqoqozela nabanye abantu ukuthi there is a career kwipeni nanoma yini oyibhalayo uyithatha serious nanokuthi umzimkhulu from now on abantwana abakhulayo bazi ukuthi ipoetry industry akuyona ihobby but you can make a career out of it so ke as umzimkhulu poetry movement there is a movement yaka poetry umzimkhulu nanoma ubani allowed ukuthi azojoina siyafundisana ukubhala siyafundisana ukurecite akumayelana nokuthi ube perfect but uyafika nje uzofunda nawe sicathulisane so ke siyabonga ke nokuba uDream on TV. Nami ke ngiumbhali wazo izinkondlo kodwa ngaphandle kwakho lokho kokubhala izinkondlo ngiphinde ngibe coordinator noma sithi nje national coordinator wakwa Cultural and Creative Industries Federation of South Africa le abaningi abazi ngokuthi uSIFSA so ngithunyiwe nami njengana coordinator ukuthi angeke ngizobheka ukuthi ngasendaweni yasemzimkhulu ngabe yini le enhle kangaka ekuthiwa yenziwe hayi ngase ngiza ke nami ngithe mangifika nje mangiza nganeno ngafika ku parade ngithi hawu cha lezi ngane lezi zikhulile ngempela ubani ongacabanga ukuthi akukhona ama messages adluliswayo ngaphandle ukuthi abantu baze bakhulume ngicabanga ukuthi ungakhulumi nako kuza ne message enkulu kakhulu uyabo because manje sesiyakwazi ukuthi sikhulume nalabantu laba abangazanga la kwi show so bayazi ukuthi bayaconscientizeka ngokuthi yini vele le kangaka ngeAfrica month because it's very important abantu sebekhohliwe ukuthi siqhamuka so kuzoqhuquzelwa abantu ke la nanokuthi nje uma ngabe sengizibukele nami ngaphandle kweso lokuthi ngitshelwe yini yabo sengiboka ngeso lami ngiyayithanda into abayenzayo nokubona nje ama poets and bengitshela ukuthi mhlawumbe kuzoba ama poets kuphela because it's poetry but ngiyabona ukuthi yazi inhle lento iyahlanganiswa ipoetry nemusic khola vele umusic usuka kwipoetry lento ishoyo isuka emagameni amagama in fact so ukubabona bebambisene khona nendlama and bagqoke kahle uyabona ukuthi umuntu uyaunderstand art ukuthi iqhamukapi ukuthi from lento lezo zigqokile nanakho futhi ukuthi lento abayigqokile it's not just nje izintombi lezi ezigqoke izigeke uyabo so nangendlela abazigqoke ngayo ihamba ngendlela ekuyiyona because nalokho kubalekile ngithi Africa month so kumele siyazi ukuthi lento esiyidayisayo iyona yini singadayisa amanga so siyajabula ukuthi khona abantu bama TV abazokwazi ukuthi basikhiphele lento le enhle kangaka nabanye abangakwazanga ukuthi bafike bazokubona lokho bakwazi ukuthi baqhuquzeleke babuyele emasisweni bayibambe nabo bakwazi ukuthi bayidlulisele phambili sikhule isizwe sethu seSouth Africa neAfrica yonke iphela siyabonga kakhulu Akuphila ungekho ukuhlala kude nawe babe yini leyo akusakwazi ukuphila
ilungeko asigibele iqola yothando sibashiye ghetto hayi angithithande namaphutha kodwa nawo yalungisa omunye bexolisa ethi uyazi impilo yami uyisibani angibona wena ngibona izolo ngibona nekusasa angaze ngalibona njena angaze ngazizwa kanjena. Ngithi usuku namhlanje lube impumelelo kahle kakhulu ngendlela engibona ngakhona. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu ujabule kakhulu emzimkhulu samaciko asemzimkhulu. Umcimbi ofana nalona sasingawulindele ukuthi ungaze ube khona emzimkhulu. Ngithokoza ngendlela eyisimanga ngoba kade sayidudula ngibatshela nabafowethu ngithi asiyiduduleni soze sifike la siya khona. Ngisho idrama, ipoetry, uMaskandi into eningi ngoba italent elikhulu la emzimkhulu ligcwele ngalendlela uba liyachichima. Kusho ukuthi kukhona lapho kushoda khona esingakwazi ukufikelela khona sidinga indlela yokuxhaswa kungawo uhulumeni kungaba ubani osomabhizinisi bakwazi ukuthi babe nathi ngoba basibona mesihambe siperforma la siperforma khona emishadweni nama event siba khona basibona basenza kanjani futhi basibona bayasho nabo ukuthi si talented emzimkhulu cha kusho ukuthi nje yilento le encane nje okudinga ukuthi ilungiswa kodwa sibonga umasipala ngoba Nkosi yami kukhona asizama ngakho azama la lapha nezwe siyalibona indlela eliphila ngayo ukuthi kanjani nabo baxhomekeka nakuma budget ekuthaneni bakwazi ukwenza into ephathelene no arts and culture ngendlela esibaningi ngayo ngeke mhlambe naye umasipala enze phayana lapha uzobamba nje nalaphayana uthi ngonyaka ozayo akwazi ukubamba abayi. Mina ngiyambonga nje ngoba Nkosi yami useka ngizame kakhulu. Umcimbi sokowesibini kulonyaka siwhosta and izinga unyaka nonyaka siyabona ukuthi kune improvement enkulu liyenyuka. Sijabule nje kakhulu. Kuningi esikubonile amakhono amasha ehlukile nebesibabone ngonyaka odlulile. Ngiyafisa ukuthi abantu abasha lapho bekhona umuntu aphakamisa ikhono lakhe asibize siyasabela asho nje umuntu ukuthi sinokuthi okunje endaweni ethile esifisa ukuyiveza sihambe siyobheka nathi sibone ukuthi singamsiza kanjani because umsebenzi wethu local economic development ukuthi sikhulise abantu abasha amatalente ngamathalente wabo bayakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Umkhoyiso kuye ifana nehlayo kepha nokuzibona ukunkitsela nje ngekesi nebhodlela kulamabhodlwana ala ekhaya asakwamkela ukuba ngomahlalela ngoba la kwaphuze edlebeni bathi impilo solokhu yamangehla okoko kwahamba ukhokho owayedizambane likapoto bathi yona yake yabangcono ugogo esadlandambana enokubathubela izindambana ngenhloso yokubamba iphango ebapha namagama okwakhe kusasa watha ngaphangalala baphanga umdaka lingananga bawalibala bathi kwakumnandi ukulala ngezinkobe belalele izinganekwane nemlolozelo kagogo bazibalala namhlanje kuphoqa ukuthi bazibalale uma befuna ukuya ngasethunjini nebala bathi lothunjana ngoba la kwafuthi endlebeni bathi kunzima nokufaka isandla kalifakwa libuya nodaka kozama ukufaka umoya wokubuyisana kuleli yakhaya isanusi sisolidungamuzi kulo yamuzi sithi uxabene ubendle nje impi isesendini omdala ukhomba omncane omncane ukhomba omdala kubanga izimpi zakudala zabadala abangasekho nomzukulu omdala akasekho yizo lezimpi zabadala abangasekho kulo yamuzi wakwamtikitiki kwaphunza endlebeni igama uAP Msisi.